Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 17, kan 18. Di ka agragsak no madidigra ti kabusor mo, kat di ka matagrag-o no maitibkol. Ammo ti apo, kat di na kaya ti aramid mo, di nantupay kat patuluyan adusaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manang Arlene, kita day ti post da dito Facebook. Anya mananday ta, Kita ngamin basa latan. Amo mo tanakos na ti panagkita. Kita tadda picture na. Anya ka day ti babain aya. Basa umon ko nakmat. Ala, mutoy, kita akman nga ron. Ungit ka lang umot. Ha? Nauram di balay daleti? Idirabi iday tama nang. Impose na. Nasayaat mo. Anya? Naglastog namin day di babae. Ado tinapaspasakitan na idi. May sakon kadakwada. Ay, dumaw-dawat da ititulong. No sanak ko maapinirpir dyan idi, di tulungak. Ay, diyak kaya tatulungan. Tapno marik na mo tirigan. Ana, Apay nana. agkol-kuliktaak iti maitad kinilite. Nadamag mo ka din, tinapasamak iti balayda. Wan nana, nakitak ijay Facebook. Ay, nairanapay a pandemya. Isu apulos nga awanan da ita. O sige nana, tamang tudak. Sige man, tamapan kunto itad no makakuliktaak. Sige nana. Anya tinaramid di purok leader tayo. May nagkolekta iti donasyon para kadama ng leti, manang. Kat, nangtad ka. Katun kaasi damot. Ay, saysayangam lang ti kwartam. Awan serbi na dagita tultulungan. Ay namanang, sobra kamit ngagsasao. Pudnumot Idi ka sa pulak ti tulong da. Saan dak mo tapulo sa tinultulungan? Lagi pamanan dagita. Saan nagbalin nasaya at agayam? Naalas ti ugali na dadya babae. Sige tamapan minto kitaan. Katuan taday tamo ti trabaho yo kas social worker. Aging gayta, jak pala patyan anak puuran ti balay mi. Umay mi-i-assess tinauram abalay yu manang. Tapno addan to pa'y tulong amaawat yu. Agyaman unay, ana. Imbag tada ka. Amok akasapulan yu itatitulong manang. Wen nga rod. Kat, kumusta gayam ni manang mo nga Arlene? Nasaya at muti ka sa saad da manang. Nabayagan na saan kami nagkitkita ka ni manang mo Damag ko, aday di abroad nila kay na. Wen manang. Agkita kami to kuma. Bay manang. Ibagaktukan ko na, ta iso ti umay pumasyarkan ka. Ado ti timulong, idinadamag dati na pasamak kada kayo nga gina. Ado pa'y matlagayam dagiti naayat at tumulong. Oreno kaskasan no. Wen nga rod, manong. Nariga ti mapuura na ading ko. Nasaysaya at pa'y kanon di matakawan, ngam di mauraman. Wen nga rod. Awan apulos ti na isalbar mi agamit mi. Mala, sana bali. Taadumat dagiti gagayim tayo, anak kasagana at tumulong. Adtoy, dagiti nakuliktak at tulong, dagiti kalugaran tayo. Agyaman ako na ititulong yo, nana. Ado pa'y dagiti mangtad. Kunak, idiretsudan ken ka. Ay na, makapasangit. Gaputa adugayam ti tao at tumulong kada kami iti dayti agundaway. Nakasagana da tumulong, lite. Ore kaskasano, kat adulat ta dagiti na impuswan at tumulong. Wen nga ron nana, ang ni Mari Arlene, aging ga siguro ita,
kat nasakit pa ila tinakam na kanya. Taapay ko ma. Gapo ka nagiti inararamid ko kan kwa na idi. Tawanan tinapalabas. Manipod na pasamak dayta. Saan pa'y nga taan nakalipat aging gaita? Andiyak ka mo, nana. Sapay ko ma. Tadumtang tigundaway nga agkita kami ka ni Arlene. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Hello, anya ka mutan? Apay nga ita lang nga umawag ka. Busy bakit? Kanayong ti overtime me dito'y Saudi. Kat, agipawit kan awanan ti allowance mi kadagiti ubing. Kagadwalaan ko mati ipawit ko ita. Ne, taapay. Adda babaeng ditan? Agpudno ka. Ne. Anya mo tanday tang ibagbagam. Sige, no addan babaim asusustentuam, isulatan ti gastusam. Ngam saan kan nagpakpakita kada kami kadagiti anak ta. Anya? Kan saan ka mutan nga umawawag kada kami? Manang, agong ungat ka manan. Takwatat mo sino ti babae ni manong mo. Ha? Adda babae na? Agasam, kagudwalaan ka no ti ipawit na ita sustento mi. Dinamag mo kumapay ano apay. Amangan mo't no adda bayadan na. Apay nga rod, adi na ibaga kanyak. Asawa nak, amin apaggastusan na, nasken amaamwak. Ken, aprobarak pay nga umuna. Panunutom adagosan nga adda babae na? Nagalwad day siya lalaki. Mamwak lang no asino ti babae na. Isinak adagos. Agyaman na kiti panagtultulong mo kada kami. Nadamag ko ngamin tinapasamak kada kayo. Amok tirigat apagdaldalanan nyo. Di mulaan mo, idi addaak dita Pilipinas. Ni pari Jun tinangtultulong kanyak. Anya? Idi na aksidente ak eje construction. Iso tinagdunit iti dara. Kasta aya. Idi awan kwartami apagpaoperak. Isumanan tinaggastos. Adda na dakamat na kanyak idi. Ngam, jak amo asi kagayam ti tinulungan na. Isu nga rod nga agsubadak matita. Ay, daksang gasat. Tasaan analasatan ni kumparem jay sakit na. Isu nga idi na palabas atawan. Impulang namutan ti biyag na kaniya po Diyos. Nadamag kumatday ta, mare. Ngam sa anak-anak kaawid. Wen apare, taada kakot nga rod dita. Ay, agyaman ak unay ititulong mo kada kami. Awan anyaman na, mare. Gaputarong banglaeng atulungan kayo mat. Ala pare, agan-anad ka nga rod dita. Addan pagpaaramid yu iti balayo manang Leti. Wen ana, jak impagarup at tulungan da kami ni Pare Martin. Pare Martin? Wen, di asawa nga ni manang mo nga Arlene. Jak amo, nga idi si bibiyag pay day di asawak. Tinultulungan na gayam ni bayaw mo. Kasta ka di manang? Wen, iso adakkel ti yaman ko kan ni Martin abayaw mo. Ay, talagaan na imbag unay ti Diyos. Manang, saan arumbeng nga agungot ka kini Manong Martin? Tasyak ti makapaneknek nga awan babae na. Saan ka ngagsao iti kastaan Ni Manang Leti, titultulungan na. Anya? Imbaga kanyak ni Manang Leti ti amin. Ngamin, Ti awanan bain? ay na Manang, denggem pay ngamin ti palawag ko Ay, jak kaya't adenggan ti anyaman nga ipalawag mo. Siguro, adda relasyon dagijay adwa. Malmalpasmat gaya man da ito'y balayo. Wenana, uray simple pa lang ita. Tinapatag, at dapagyanan mi nga agiin Awan An-ano, san nyo pa'y laang da ita? Wenana, Uwan gayam.
Nagkita kayo ka din kini kumarim nga Arlen. Saan pa'y nga rod, nana? Awan pa'y wayak amapan agyaman kan kwa nga. Ha? Agyaman. Nana. Nagipawit nga min iti kwarta, nga inayon ko iti pagpabalay mi. Kasta ka de. Nana. Nadlaw ko laang akadagiti kalugaran tayo. Isulaang tinagkad-kad at tumulong kan ka. Ada pa lang amin guran ni Arlene kanyak. Hanggang sapay ko ma. Tama pa kawanak to. Hello? Hello, bakit? Kumusta kayong dito Pilipinas? Babaim gayam ni Leti. Anya? Agasam, imbes nga ipawit mo kada kami a pamilyam, intad mo ka ni Leti? Ay na. Anya ka kadimot bakit? Isugayam ti gasgasto sa manya. Mabanugak laang no agpalawagak ka. Tamok as anak adenggan. Dayjay pa'y mo't ababae tinapilim ababayan? Ay na bakit? Kaano ayang ay katamday tanga ugalim? Si katyagar aramid iti madi. Si kapay ti adaganas ng agsao kanyak iti kasta. Mari Arlene. Ay, nasayaat man ta nakapasyar ka. Iso ka din daytoy, ti balay agas-gastusan nila kay ko. Mari. Talaga mo't gayam ang nagpuskol ti rupa man niya. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta? Taapay, saan ka pa'y anapnak anang perperdi kanyak idi? Ita, kayat mo pa'y nga agawan ti asawa? Agawan? Saan kan nga gindi di amo? Amo kon ti relasyon nyo kan ni Martin? Mari Arlene, saan ka kumamot nga agsaw iti kasta? Saan ngawagan iti kumare? Taidi pa'y, inlaksid kan agayam ko. Pakawanan nak kuman. Amok, saan ka nagbalin anasaya at agayam idikan ka? Iti uray ka anuman. Saan ka apulos ang mapakawan? Iso adinak arakupan! Kababain matlaunay ti inaramid mo, manang. Rumbang laang dayjay kan kwa na. Nagado dagiti tattao ang nakakita. No kasano a pinagsasawam ni Manang Leti. Ijay pa'y mismo a pagtaangan da. Taan niya kumatibibi ang dagita at tao? Manang, sursurwam kumaapakawanan dagiti nakabasol kan ka. Sana kasta kalakati amin. Asino kumapay ti sabali a pagtalkam ita agagayem mo ngay. Awanan! Mamakawan ka, manang. Dayta ti rumbeng nga aramidem. Dinakman surwan si Kaana. Saan arumbang adiktaran nak no anya ti rumbang nga aramidat? Damag kumat kat agin ginura ita. Damanang mo nga Arlen kan manong mo a Martin. Wala na. Naamuan nga min ni manang ko at tinulungan ni manong di kagurgura na ako mare na. Dakkel pa'y laang nga men, tigura ni Arlen, kinilite. Jakman amo na. Nabayag matan tiriri dadwa. Kandi mawat matan iti pamakawan ni Manang Leti. Bayam, takasaritak ni manang mo. Saan arumbang agnanayon ti kastoy aririda? Wan man nana. Tapno agsublin tinasingad a panaggayam da. Imayak dito'y balayo. Tapno kasarita ka. May papanitian niya, nana. Kaya't ko nga men, agkapya kayon, kinilite. Ay, saan to ang mapasamak day tanana? Iso ano day tala ang tirason nga imay kayo dito'y balay? Ladingitek. Di mo ka di amaw. Adakal, tinaitulong day di asawa ni Lite, kinilakay mo. Nay, kasano ko mapasamak day ta? Adupay, dagiti saan mo nga amaw. Apay nga men, adi mo danggan, no kasta nga agistorya kan kanila kay mo. Ay, no adaman nagbasulan kan kanilite. Pakawano mo. Naglabasan dagijay. Katrumbang alipato mo.
Hello? Hello, bakit? Imawagak. Taumay kanu agbayad ni Marilete di tabalay. Bayadan na kanu dientad ko kankwana. Tapno saan nga iso ti panggurguraam kanyak. Anya? Diyak ko man ipabayad. Hanggang di nakmatan kayat akasarita. Ay na bakit? Di mo laam mo. Aga po iti day di asawa na. Kat si bibiyagak pa'y ita. Isu apanawon matan tapno makasubadak kadakwada. Anya? Mari Arlene, umay ko la itid da ito'y bayad ko. Agtugaw ka pa'y, Mare. Ay, agyaman inyawag ka din kan ka ni Pari Martin da ito'y? Uwan, Mare. Nagsarita kamin. Agyaman ititulong yung agasawa. Amo, Mare, kalpasan ti mano abulan, idi napuuran ti balay mi. Nagsasarunumat dagiti dimteng aswerte iti biyag mi. Iso nga atuya kita. Subadak dagiti tulong nga intedyo. Saan mon abayadan, Mare? Ha? Apay ngay? Diyak na awatan idi. Tadyak amo tinapasamak. Ngam itataam mo kon. Diyak ko nagsingir pa'y. Ne. Apay, Mare. Kalahat matan ang nagbaliw ti kapanunutam. Nakaamirisak, Mare. Katamok, siyak tinagbidot. Ay, saan, Mare? Adamot bidot ko, idi. Iso nga ulitak manin ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Manang Arlene, nakaluto ako ni iti merienda. Nakaluto ka nun ni Ana. Agmerienda tayo pa'y, Mare. Umay kay di kusina. At dagayang merienda tayo, Wen, amok namin nga umay ka. Naibaga nga rod kanyak nila kay ko. Iso a pinadpadaanan ka. Ay, kasta ka di? Nabayag mat apanawon asaan ta naglanglang. Italaang manan, Mare. Uwin nga rod. Kanayon ka kung mga umayagpasyar dito'y balay, ha? Uray si ka, umay kanto manan ijay balay. Tamangan tayo mat ijay. Wan, Mare. Bayam, umay kamintukan ni Ana. Di tay agragsak no saan anasaya at tinagmanagan ti kabusor tayo. Ngemket di, ikagumaan tayo ti agkakapya. Babaan iti panagpipinakawan, kan panagtitinulong iti tunggal maysa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na imbag ng oras kata kayo amin.